आज का खेला और बुलाते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट को। प्लीज वेलकम लेशराम बेनीता फ्रॉम मणिपुर। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। आज आप क्या पेश करने वाली हैं? Today I'm going to sing a song called Kwakta Lamjel. It's a race at Kwakta between the Nongban and Khamba. Khamba and Nongban is this section I'm going to sing is a piece from the story Khamba Thoibis. It's an epic story of Manipur. It's an epic story of Manipur. Acha, acha, acha. Superb, superb. All the best. ꯆꯦꯡ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯕꯦꯝꯃ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯐꯖꯩꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯋꯥꯡꯅꯒ ꯁꯥꯗꯤ ꯍꯤꯜꯂꯨꯛ ꯋꯥꯎꯕ ꯁꯥꯃꯨꯅ ꯌꯥꯏꯊꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯂꯩꯉꯥꯡ ꯇꯩꯍꯤꯜꯂꯤ Mayanaga thambau ha Mayanaga thambau man bana lapunaga tengul na chai khai re yang chilak pa ri yari ya ha bima awang phaida awang lam dau phaida pong phai lam nong shi sabra kon khang tau da gi khadani da achangbi ibenaga tawnaga lei kombi anni makina tairam ahum makina tairam longjaru ge na naina ha khamanong ban ani do je khalak puna na tairam makhunate macha ina kan ba leng dong lau hai ba kamla o ru tap 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 giri hekta jeng khalak ba ayom na kam dauri khamba mapai mo thongel gi mapau ta da tawlai sa ma ji ni pai ge khaladana na ha de aton de nong na pokwa machana ni ba thong na de purem ba gi mapari mang khlai ma manung yai khom nu gi pokwa ne hirai da ma ma sen ne thong le gi machane hairam da khamba khu trawri wa thili bataw le sa ma ji ni mali lai de gi khu tari ma khai wa na phan lam na chong khat la ga taw le sa ma ji ani pro long na phi hai na adu ngai है जी है, बात में दम है शायद, बात में दम है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश